Kod nas je u toku kompletna rekonstrukcija gradskih ulica. Ona će vrlo brzo biti završena. To je jedno veliko gradilište. Praktično sve centralne gradske ulice se mijenjaju sve podzemne instalacije, rade se novi trotoari, rade se novi kolovozi. Radimo 2 garaže za parkiranje automobila. Završavamo vodovodni sistem Sjever gdje obezbeđujemo napajanje pijaćom vodom za sjeverni dio naše opštine, desetak sela koji trenutno imaju problem sa vodosnabdijevanjem. Ulažemo značajna sredstva na reafirmaciju jedine banje na našem prostoru, a to je naša banja Kiseljak. Završavamo prilazni put, odnosno njegovu rekonstrukciju. Završavamo rekonstrukciju izvora. Tamo ima 9 vrlo kvalitetnih izvora koji su 60. godina prošlog vijeka bili interesantni za mnogo ljudi koji su ih posjećivali, prije svega iz Mačve, Srijema, cijele Vojvodine. Kiseljak je u 60. godinama prošlog vijeka imao više noćenja nego Banja Koviljača. Zapostavljen je nepravedno u 70. i 80. Banjski turizam, banjski turizam, apsolutno za tako mesto koje ima tako čarobnu klimu, apsolutno treba razvijeti. Je li to vaš, će to biti jedan od prioriteta? Tako je. Jedan od prioriteta razvoja naše opštine jeste reafirmacija svih turističkih potencijala. Pomenuli smo mi danas neke od njih. Zvornik treba da se iđe još bliže Drini, Zvornik treba da reafirmiše srednjovjekovnu tvrđavu Đurđev grad, Zvornik treba da vrati stari sjaj našoj banji Kiseljak, koja je imala, pomenuto već, preko 350-400 noćenja u jednom danu za jedno selo koje ima ne više od 150 kuća. To je fantastičan broj gostiju. Zvornik treba da rješava svoje, rekao bih, infrastrukturne probleme zadnjih 20 godina.